samul phatlani som pariat thole ni ani a khovel thuthar langsar te kan lor le dona tun tum chu Russia lam hi boro ka vung thar le tlat maya hemi chungchang hi kan ngai thlale anga news dang te po ngai thlak kan tum don nia Russia le Ukraine in be na chu akal chho zela thla enga mozat kalta tangkhan Ukraine rama missile le drone ka chua run puina in missile za som ni drone som kwa zet thakalta tangkhan an kap lut to a mi enga mozat an thi ba ka power system na satakin achiat pha to ni Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan aram defense te chuan anram defense te chuan Ukraine rampuma air target za somli an kap thla tia soya drone chi rang ka lu ni in heng te po hi Ukraine chuan an lo ka thlak tu soin Iran siam sahit drone ba ka cruise missile ballistic missile le aircraft fina an ka chua missile then khatten Ukraine an beya heng te hi atam jok chu Ukraine hian an ka thlak thu Zelensky chuan a soibok Nel mate hian an tumber chu Ukraine rampuma kan energy infrastructure ani a vandoi thlak takin heng mun rang hi Russia missile ten an kap fu a tuna hian chetna lian tak kan to ka classic boro ka in tran to bok nen mi puiten harsat na lian tak kan tok don ani ti in Zelensky chuan telegram message a ron tar lang Ukraine state grid operator Ukrainergo chuan nimin khan rampuma emergency in power cut down ani a hei hi Russia lamin be pian thlak na awanga power in deilo na phuruk nan jingdar ruka tanga jandar som thleng mun then khata chuan power cut ani thu an soi Ukraine chimlam khopui Mykolaiv Russia drone manga be pui thlak na mi pahni an thile to mi parukan hliama naw pang te po an tela chulai mun Mykolaiv mun tamzo ka chuan power supply omlo ti an soi Ukraine khotlang lam ramri Russia ral thuam siper Poland rama hian a lut nual nia soyania Poland air defense te po anin ring hlebok heti lai hian nimin khan Ukraine rampuma bompuak ria chol lova khopui lian Kiev te Odessa chimlam longchol na mun poimo tak tak te anram khotlang lam le chimlam bial mun rang te Russia ral thuam be na thom hriat tur om Ukraine energy operator Ditek chuan cholni khan Kiev bial le marlam chu Russia be pui thlak na awangin emergency power cut down an nei thuan puang bok hemi ma hian Ukraine energy minister German Galushenko chuan telegrama kan energy system chu na satakin bayani a Russia sipai te chuan Ukraine rampuma electric siam na le transmission facility te ti chet tumin be puan thlak ani ati he be pui thlak ani nu hian Ukraine chuan nimin thotan ni khan bial rang a power in deilo na an naya restriction measures an kalpui tian puang February sang ni somni pahnia Russia in Ukraine be nu khan helai Ukraine power supply te an tui khol te chutiang Ukraine ta na Ukraine mi pui mamo siam chuana critical infrastructure te chu Russia hian lo be fo to abik takin thlasik dona drone mangin heng mun ma poimo be na hi warzokin an kalpui thina kumin po hian thlasika in ran chawa Russia chuan drone mangin Ukraine energy infrastructure be pui thlak na warzokin an kal chho pui le ta ni heti lai hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan Russia thlona manga be pui thlak na chu adem thu soin civil mi le civil mun ma be ani chu Director be chu international humanitarian law kal ani ati UN Secretary General thupuang tu Stephanie Dujarric chuan thu chua siamin hetiang thil hi pom thei lo hulhualani ti top nga langai ati French President Emmanuel Macron point Russian counterpart Vladimir Putin chuan Ukrainian in remna adu lo ti in na puwa Indona ti topani thainan in remna siam a in ready lovani Putin hian chulam chu a hoi lovani ti in asoi Emmanuel Macron chuan Putin hian Indona na sa jok kalpuya tum ti hi achiang hle ani atibok European Commission President Ursula von der Leyen chuan hepoi khoina thlen nu hian Ukraine chu European Union in tran puina apek tur thu asoi Mizan khan Russia in Ukraine laka be pui thlak na ra phlak tak akal puya hei hi kan huvekani civil energy infrastructure na sa takin an ti chia a mi hring nun na po adar thonga
mi thanem takan thile to ani ti in Brazil Global News Group of Summit nei nuloka Rio de Janeiro athlen lain G20 meeting Ursula von der Leyen chuan a soibok Ukraine bula hian hunrei tak kan ding to kan la ding zel don ani tun thlasik chung hian Ukraine hi abik takin energy ta na infrastructure poimo ate kan tran pui don kan thlop don bok ani Ukraine hian min ring tur ani ti in G20 summit Ursula chuan a soibok Ukraine official ta chuan khotlang ram tang rol ta chu an air defense ti chak tura pui turin an ngen fova hei hian be pui thlak na adole theidon ani ti in an lo soi fo bok US media ta chuan Washington in Ukraine ram chunga ral thuam kap thui theizok man aphal sak thu tarlan ani to a hei hi Zelensky chuan voi tam tak US ho tu te halo ngen to ani kha US official then khat chuan ral thuam thui jok kap phak Russia ram chunga airport le critical infrastructure ang te bei thei turin US lam chu Zelensky chuan voi duai lo ngen to a Russia sipai te mason na chu ti thuan opani theinan Ukraine chuan chu akal pui thei anga ani Russia ram chung hun then khat an airfield te an oil bomb pui te an energy infrastructure te bom che turin ral thuam kap thui thei jok an mamo a ral thuam kap thui thei jok chu an man anga ya mase hei hi apetu US chuan man an phal lovani kha amai ro chu Joe Biden chuan president thuthleng akal san don ta ka chuan tuna hian Ukraine chu aphal sakta a hei hi video masalama pok an tarlan to kha hei hian boruwa ka tipun lunin boruwa ka ti sang chho hle mai pressure tipung chho hle maya North Korea in Russia sipai engemaw zat an lo tir lut ve bok nen chutiang chuan in epna lian tak tuna hian a om chho pha ta me kani Police Prime Minister Donald Tusk chuan he ngai dan hi a soinon le a he Indona thil thleng lian ber zinga mi nizan lama be pui thlak na khan telephone diplomacy mangin khotlang rampum pui atanga Ukraine tran pui na deal chu kaltlang puyangai pom puyangai tia soya kar lo om tura chuan ral thuam kap thui jok Ukraine hian a man nge yarin om to bok hei Ukraine tan chawani lova kan hnam kan hmalam huna tan po apoi mo ani ti in Poland Prime Minister chuan Joe Biden an missile kap thui theizok Ukraine man aphal sak chung changa ron comment ve bok United States President thanna Donald Trump an nena achan hnuwa Indona tuaram Ukraine hian US atangin thlopna enganga thlopna lian nge adon don ti chu ngai tua tham le zona om me kania kan puan fo tak angkhan Trump hian Russia Ukraine Indona hi ti to padua Ukraine ta na US tan puina dollar tam tak pek chu alo soi sel fo to ani kha heti la hian Ukraine marlam kho pui Sumy Russian missile in chen na ina kapa mi som an thi mi som zinga hian no pangpani an tel ni in Ukraine official te chuan an soi missile beina an to awang hian helai bial administrative center power an nei lova city council in an tarlan danin mi somnga panga chuang an hliama heng zinga hian no pangpariat an tel Russian Air Defense Unit te chuan nizan lam khan Ukraine beina drone somnga pakwa an kap thla a heng zinga panni chu Moscow lampan an ni Russia Ministry of Defense chuan drone zinga somli panga chu Bryansk bial chunga an ka thlak thu an soi Russia chuan thlathum don chunga Ukraine be pui thlak na lian ber an kalpuya missile za somni drone somkwa Ukraine lama an kap chuaka atlem bera mi pasari an thia power system a chena sa hlebok Ukraine Air Force chuan Russia missile Ukraine lut hi za somni ni in chung zinga zale pali chu an kap thla tian soya drone somli pahni an kap thla boka drone dang somli borvel chu radar ten an mulo thung Ukraine energy operator detect chuan Russia ina aerial attack tharlam beran kalpuina hian Kiev bial marlam le mundang pahnia emergency power cut down an nei thua puang Moldovan Deputy Prime Minister Mihai Popsoi chuan Russia missile le drone ten Moldova airspace an paltang tia soi heti la hian US Air Force chuan Iranin April tha a missile le drone manga Israel an beina khan US Air Force chuan kha beina kha Iran ral thuam kha an lo ka thlak pui ani kha kan la hrevekin arin om missile le drone a vain za thum borvel mangani Israel kha an kapa amai ro chu US le athurwal pui ten Israel kha an lo ka thlak puya 99% vel an lo ka phla hial ani kha
khata US Air Force Israel beitu ral thuam loka thlak puitu te chu US chuan choi moina an pe US Air Force chuan kumin kumtir lama Iran kai khroina hnuaya rocket le drone manga Israel laka be pui thlak na na satak ti top tur lo puitu pilot air crew le supporter personnel te choi moina an hlan 494 fighter squadron le 494 fighter generation squadron a airmen te chu April ni som pathum som pali chunga Iran le Yemen atanga attack drone le drone zatel ka chuate loka phlatura an theina an mana wangin choi moyan ni karma sakhan Britain Royal Air Force RAF Lakhen hi station a he choi moina hun hi manani avoi khatnan American Air Force a thok mei che pakhat chu Silver Star waisen choi moina sang ber pathum na hlan na ni bok RAF Lakhen hi ta tanga F-15E jet te chu aerial threats intercepting le engage phase nei chung khan an poimo hle a Iran ral thuam Israel kap tur lo kap hlatur le lo mu chuak tur khan heng RAF Lakhen hi F-15E fighter pilot te hian poimo hle kumsom nga chuang chunga air to air enemy in beina lian beran hialani ti in thu chua chuan atar langbok he choi moina huna hian flying cross vilor device nena in kop chu sem chua ania distinguished flying cross pali combat device telin tin distinguished flying cross pali le bronze star pani te air and space commendation medal pasari le air and space achievement medal pasari te semmani bok star pani hi F-15E instructor pilot US Air Force Major Benjamin Coffey le F-15E instructor weapon system officer US Air Force Captain Lacey Hester te hena hlan nani Hester hi US Air Force a mei chezinga he choi moina dong masaberania Department of Defense a he choi moina dong thei mei chia som zinga mi ani khathil thlen lai khan heng team te hian zan khuwa in Iran beina chu an lo danga chuba ka antan ris sang taka oma Coffey le Hester te hian air to air combat kalpuin F-15E an khal chu thlo chho puin Iran atanga ron thlok drone le rocket ka thlak na an lo thok boka F-15E air to air gatling gun mangin zanthim tak noya low altitude one way attack UAV te po an lo beya missile te po an lo kap bok heti lai hian Red Sea chim lam long pakhat chu Houthi ten an beile ta Yemen helpol chak tak te hian Red Sea le Gulf of Aden a longkal te Israel le Hamas in beinu khan war takin an beya Red Sea chim lama sumdong long pakhat chu an beile ta mase he an be pui thlak na hian hi le hliam ero anom lo thung long pakhat captain chuan Red Sea le Gulf of Aden thlunzom tu bap elmendet strait bula akal lain long hei taka missile an ron kap ti asoya he thu hi British hipai United Kingdom Maritime Threat Operation Center chuan alla tan ti chuak hetianga thila thlena wang hian United Kingdom Maritime Threat Operation Center chuan alla tan ti chuaka helai mun hian pan ngalani he be pui thlak na hi Yemen long cholna khopui moka atanga chimlam mel somthum bor vela hla ani mocha atanga khothlang lam mel somthum bor vela hla ani longle athok tu te hian hima long cholna mun lampanin he thubot seilai hian an kalmek ole Russia Ukraine in beina tuna hian borok lian taka ommeka achan chu Joe Biden hian atram top dona ruaya Russia ram ril jok be thei turin Ukraine ral thuaman pek te man aphal sakta hi nia hei hian borok ati so sang don ni in mithiam te chuan an ngai Army Tactical Missile System ATACMS missile kap thui thei jok hi US chuan ni kumlam khan Ukraine nena an lo petoa ama ero chu Russia ram ril jok kap thei turin man an la phal lawa mun hai vairo kap turin phalna an lo peto ani kha Ukraine be nana Russia in an man airfield poimo te tin an sipai te man an oil depot poimo te le infrastructure poimo te chu Ukraine chuan bom chia tan duwa Zelensky chuan heng Russia mun ma te hi kan kap che thayani chuan Ukraine la ka be pian thlak na hi nasa takin kan tinep thein kan titlem thei dona Russia ma son na hi kan dang chat thei dona ni ti in a lo soi to hei wang hian US nena ATACMS man phal na hi voi duai lo Zelensky chuan a lo thlen to US hian chan rang wangin Russia nena borok sang takan nei lo thon thua Biden hian a phal ngai lova ama ero chu atram top dona thlani po hun nei to lo lain Joe Biden chuan Ukraine tan heng ral thuam man hi a phal sakta ni
ATACMS si engral thuam nge han bel chiang lo te ang o MG140 ATACMS emo Army Tactical Missile System tia soi ania United States siam ni in leya changa ka chhuwa chi ballistic missile changkang takania hi Lockheed Martin siamani tun naya heng missile te hinga ivena lo thar hleya hi US in policy athlak danglam wang ni in Russia target Russia ram chung thuk jok ka nan US hian man a phalta ka wang le an policy he Indona an policy an thlak danglam wang ani North Korea si paiten Russia an puidon ya thu thanga omlai me ka he phalna hi Joe Biden an ape ka ni boka chu tak chuan boruak ati so sang thar don ni in an soi MGM-140 Army Tactical Missile System ATACMS ti a hriat lar hi tactical ballistic missile ania United States in a ground force te chu missile man to tak le ka dik tak precision strike capability pethei tur tana an siam chuani kumsang khazakwa somret paruk khan man tran ania chuta tang chuan sipai be pui thlak na ranga mun ranga Gulf War te clock takin hei hi man na lo ni to solid propelled mang ni in fit som pathum borvel zeta sayania alaya hol tlangin inchi som pali Amazon chuan zaruk som aliana nia a variant da zirin aka hlat zong hi ai nang lo zung mai mel za som kwa KM za thum thleng ka phak te an oma heng missile te hi traka phurni in M270 multiple launch rocket system MLRS le Wheel M142 high mobility rocket system HIMARS atanga ka chhuwa thei te an ni ATACMS launch container pota hian rocket pakhat ka chhuwa thei ania mase heta hian a barrel paruko oma MLRS le HIMARS atanga ka chhuwa thei ve an ni heng missile te hi target dik tak kap thei tura siam ni in chutianga tan chuan inertial navigation system manga khalkal ni in tin global positioning system GPS manga kai hruai thei ani boka hei hian collateral damage ati claim theya aum zia chu an target pon lam civil mi te ta na chiat na angkha a thlen tlem hle ti na ni circular error portable CEP chutiang chu man ni in iwang hian a target hi meter som pon lama akap thel lova meter som chunga chat target hi akap fu ani ATACMS hi kumsang khazukwa somret chawa khan precision guided weapon angin siam chhuwa tan ni in hei hi mel malain nung thuk taka mel matlar malain nung lam an hun poimo te an sipai chom tu an oil mun emo an airfield emo chutiang beina atana ruwa manani boka a design a hian artillery rocket pa ngai ne na khai khin chuan boru ka sang zo ke nei vor thaya hei hian la zo ka target chu dik takena ka thei pha US yupaite hian heng missile te hi sang khazukwa somkwa pakhat khan operation desert storm lai khan an mang na sa hle policy thlak dang lamani November ni som pasari sang hi somni pali khan President Joe Biden chuan Ukraine ram chu Russia ram chung thuk zok be thei turin phalna apeya hei hi Ukraine Russia Indona US policy thlak dang lamna chiang takani ATACMS missile mang hian Ukraine chuan chakna tharan nei ngei rin ania he thutluk na hi US foreign policy in thlak dang lamna langsar takani boka ama in Ukraine chu Russia ram chung target bei turin missile kap thui thei jok man khapania hei hi boina sang jok kalpui ani lo nan boina sang jok a chhuwa lo na tura inven nan ani chutianga hetiang missile Russia mun thuk jok kap thei tura phalna an pek hi Kurs bial Russia ram chung kurs bial Ukraine si paitena an bei chulai hmuna North Korea sipai da ani report om lai ania chutianga ni chuan kurs biala North Korea sipai te po hi hetiang missile hian a phin dar thei don ta ti na ni chu ATACMS man thei na tura hian Ukraine hian sipai infrastructure poimo tak logistic hub le Russian ram chung thuk takamel ma sipai omna mun target poimo critical target angte an airfield Ukraine beina atana an man tangkai Russian airfield angte po heng missile te hian an kap thei to dona chutianga ni chuan Ukraine defense operation ati chak thei tura ngai ani Indona kalmek din mun po ati danglam thei don ni in expert thren khat chuan an ngai chuti chung chuan an list te chuan ATACMS hian tactical advantage ape theya mase atam lutuk lo mai thei Russia sipai bei pui thlak na hian in thlak danglam lian taka om ve thei tura ngai ani ngal boka
om sia chu Ukraine hian ral thuam chak le Russia ram chung kap thei missile kap thui thei long range missile ang chi tuna kan soi ATACMS ang chi te an mangani chuan chutiang king thla thei tural thuam hlo om zok Russia hian a mang ve ngei turangai ani bok ole an boruak kha khatiang kha ani a enge thleng zel don le kan ngai chang zel don nia